Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bang Ari QQ. Jangan lupa like, komen, dan subscribe guys ya. Kita lagi sama kawan-kawan jalan-jalan santuy malam hari Jumat guys ya. Itu depan saya ada Sonic sama CB.
Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys ya ke teman kalian. Kalau video kali ini suka, kita bikin konten lagi yang lebih ekstrim guys ya. Ataupun kita nge-review motor temen gitu kan. Kita insya Allah hari besok lah kita nge-review motor teman kita guys. Kayak mana, pakai apa aja gitu kan. Sini kan MX-ing gua masih standar Gondar gitu, belum pakai ECU. Ntar kalau ada duit gua langsung remap, langsung ganti ECU ya, tinoken ya, gitulah penampilannya si MX-ing saya guys. Nah, belakang gua pakai jari-jari, belakang depannya gua pakai standar ya, ukuran ban 80/90, belakang 90/80. Oke, next video. Thank you.